Lejelo sol civil, vejla miércoles 31 de marzo. Yusok inabatsa kuyap tamako osak hospitalo, ola le kukata al titulakal kahnalop, maunayelo yolo yanakutukulo, ubeto bashets ante lokalanti kubao, beyo matuanda tala mirkilu chupul hospitalo, mishtun house bi uhek apta kuchilo meya. Kuka alal, le pakben ohanelo lalye yane, mausutukilu nayelo yolo maki, hachkabete tulakal mak, hebishtu mako chihantak, wala yan kohanil tiobe, shiko tu sebelekil hospital, legan chikpa haktio uyesa hilek ohanelo, hebishtun chokwil, sasakal, Chivalpol, wamatu pahtalu chaykuyiko. Te hospitalo yamako pahtalu yantalo be, yola mu yantalu lak talamiltio. Te chaholtalu kalandalu toh olal yucateco, yete chalu ilabin, mau yaptalu pakale kohanilo, le 26 de marzo tak 11 de abril kutala, yanukala ton titulakal mako, le tio noh behilian halka anabilu kahil progreso, le male concuyalo. Mishtun shantu pahtalu chavalu yokolmak, ichilka anabil. Yola el pexilo tu beta le halach Mauricio Vila dosal le uhalach lumil México it's octonu tustik we Yucatane yap cachubaco nailo tele coronavirus. Le lunes 29 yaco cuchube Yucatane 11.740 humper el vacuna tele coronavirus te lucha holta lutzabati mako chihantak timektan kahilo kuntzabik a holbi matushantal. Le viernes 26 yaco cuchube Yucatane 28.440 humper el vacuna utiamaco chihantak. Le buca helatan utzabal tumektan kahilo tzan 74% Tzoki, Tzitzantún 86.6%, Seye 80.8%, Panamá 44.6%, Celestún 75.9%, Cacalchen 72.1%, Joctún 86%, Cenotillo 86.7%, Mushupip 93.6%, Chiquintzonot 71.2%, Tequit 85.3%, Opichen 37.7%, Tixcacalcupul 75.3%, Mani 68% y Etel Temash 82.2%. Bejantanutzabale Bacunabo, Tumectan Cajilo Chemash Telo 37.4% Tzoki, Izamal 92.3%, Oshkutzcap 69.3% y Etel Río Lagartos 61.1%. Le Bacunab, Tusta Yamaco Chihantak tu Cajilo Acanque, Aquil Buctos, Chichimila, Espita, Junukma, Canasin, Peto, Progreso, San Felipe, Temoson, Tecash, Ticul, Tinum, Tisimin, Yetel Tishkokobe, Sokulas Abal. Kukasa le Bacunaba tu Zabal Timasho tu Zip tu Cabote, Chicurilu Hetzma, Uhalachilino, Luma, Lechu Ilik Biscumbetbil. Hebistokalicotil Hecapta Cuchilo, Mehebasco Ilale, Bucamaco, Kyokol Hospital, San Samal. Tactilic Inbehlayan 216 Juntulul Mac Pac Telecohanilo, Tijegelas Hospital Chalhalacho. 30.562 cojanos o cuyolin ticubao, matuchic valtio mishbal, mistupátalo pa que oble cojanilo. Le bucamaco 87% titulac le machos ocupac le cojanilo, le tiobe 34.977 juntulul. Bele chic por la 51 mac pac de coronavirus. 34 tu cajilho 5 canasin caca tule junukma etel uman, y etel jujuntule acanque buctos mascanu tecashticul, tishcacalcupul, tisimin etel Valladolid. Y Chile 34.977 macos ocupac le cojanilo, 281 y tan turutalo. Chenway tu cajil hoy ocuchic pajal 21.836 maco, ocupac coronavirus tactuquinil 30 de marzo. Le dio betiano 6.196 juntulo le tu shamanil, 5.807 tu laquenil, 2.063 tu chumuquil, 3.022 tu nojolil, 4.748 y tu chiquinil ucajiljo. Y Chile solci belactac ohel bela kim 9 maco, 5 shiwete cantul colelo ukinilo betiantio y chil 36 tac 69 jabobe. Yash anchas talamiltio, yetel cojanilio lo presionó diabetes hachpoloquil, un pelbalucaba inmunosupresión yetel cojanil tu riñono. 5 cacheticajak balweijoy, yetel acanque progreso ticulitel humane, jujuntul mac kim telo. Sokuchukik, 3.790 mac quimic le coronavirus. Y chilubucamaco cojano ya no. 409 juntulule hetz elianico, matubuktio le cojanilo, calano tu shakaltalo mantatsu minus akiahilo umolail toh olal. Hebis ocalico 216 juntulule cojano bo, tik alano jumpuli hospitalo be. Bechan ulac un hatse tu patico bashkrunies le shak albetantiobo. Uk inil tu lac le maco yantio le cojanila tian ichil jumpel winal, tak 99 jao be, le helo vale chibuka max ocupac altio. Uyesa hilo le semáforo veya kuchik besike, chak anka yanil. Hebis ocalico, Bishan el semáforo, y nos sabe que a holbi le can no por 15 kino, utel un pelili kuntal, y este look inilop kun sabe que a holbi, tu me un lumil México.